Intemmet iż-żjara ta' 4 ijiem lill-Prim Ministru Malti Joseph Muscat kellu fir-Renju Unit. Kienet żjara karatterizzata minn numru ta' laqgħat importanti kemm fl-Ingilterra u kif ukoll fl-Iskozja. Barra relazzjonijiet bejn Malta u r-Renju Unit kif ukoll il-Commonwealth, Muscat iddiskuta s-sitwazzjoni preżenti fil-Libja u l-Ukrajna mal-Prim Ministru Ingliż David Cameron. Il-Prim Ministru Joseph Muscat mexxa l-konferenza Commonwealth Small Island States Roundtable Meeting li kienet organizzata mal-Prinċep Charles f'Dumfries House. Muscat kellu wkoll udjenza privata ta' 40 minuta mal-Prinċep Charles. Il-Prim Ministru Malti u s-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Kamalesh Sharma kellhom ukoll laqgħa importanti din id-darba marbuta mas-summit tal-Commonwealth li se jsir is-sena d-dieħla f'Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu l-opportunità li jiddiskuti l-Commonwealth fi 3 okkażjonijiet oħra, okkażjonijiet li fihom elenka l-viżjoni tiegħu għal din l-organizzazzjoni. Dan waqt taħdida fil-London School of Economics meta indirizza l-Commonwealth Business Conference u waqt laqgħa mar-Royal Commonwealth Society. Fil-waqt li flaqat differenti elenka punti diversi, il-messaġġ ewlieni ta' Muscat kien dwar il-ħtieġa ta' bidla biex il-Commonwealth tkun relevanti. Fi Glasgow il-Prim Ministru ltaqa' wkoll mal-atleti li qegħdin jieħdu sehem fil-logħob tal-Commonwealth.